Hola, bonjour. En el video de hoy nos vamos a contar de 20 a 40 en espagnol y en criollo. Dans le vidéo aujourd'hui, nous allons compter de 20 à 40 en espagnol et en créole. Números. Numéro 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 28, 28, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 30, 30, 30, 30, 31, 31, 31, 31, 32, 32, 32, 32, 33, 33, 33, 33, 34, 34, 34, 34, 35, 35, 35, 35, 36, 36, 36, 36, 37, 37, 37, 37, 38, 38, 38, 38, 39, 39, 39, 39, 40, 40, 40, 40. Bye, nos vemos en el próximo video.